I pozdrav svima ljudi, evo nas epizoda na ovom kanalu. Kao što vidite, tu su Čale, tu je Kačket. Znači malo onako nekako opak počnemo video. Dobar ovaj sok. Kao što vidite, danas ide nova epizoda na ovom kanalu. Zašto i kako vidjeli već po naslovu. Nije ni gameplay ljudi, znači malo prije sam razmišljao, otkad nisam snimao GTA Truk, sjećate se vas, ja nisam ušao na GTA Truk kad sam zadnji put snimao. Možda, ali ja mislim da neću snijati GTA San Andreas, ima na kompjuteru, ali baguje, kad god namjestim baguje, tako da neću od tog. Ljudi, znači, ovo je samo kratko obavještenje, znači, dva obavještenja ovdje, već ste vidjeli po naslovu, znači prvo obavještenje ljudi da će ubrzo izaći diss track, još jedan ljudi kao što vidite zadnja dva videa na ovom kanalu su bili diss trackovi, tako znači, kada je još jedan moj drug Mohamed Pašt, pozdrav za njeg, pozdrav za tebe Dmuki, znači posjetite ga, imate link u kanalu dole u deskripciju, radio je diss track na mene, tako da znači ja ću morat opet pisati tekst i znači snimit ću diss track, ne znam sad ljudi možda, ali možda samo ću možda snimiti spot, a možda i neću, ono baš, ne znam baš da li ću, to je prvo obavještenje. Drugo ljudi obavještenja, znači to je dobro da mi stižemo do 50 subscribera, ljudi, to je meni nevjerovatna cifra, ja jedva čekam znači da to vidim. Zadnji put kad sam ulazio na kanal nisam, sad ovo jutro nisam ulazio znači na kanal, zadnji put sam jučer sam vidio da imam 46 subscribera, imao sam 47, nekom je skinuo jedan sub. Ljudi, još 4 samo 4 suba do 50, a kad dođemo ljudi do 50 subscribera, bit će specijal vjerovatno Q&A sa 50 subova, znači tamo imate, znači u mojoj, dole u deskripciji videa imate, dole u deskripciji videa imate link u moje Facebook stranice, tako da tamo ću objaviti post, postaviti pitanja za Q&A, tamo ću postaviti pitanja, a možete dole u komentarima ovog videa, tako da ljudi, znači idemo do 50 suba, to je bilo to ljudi ovu epizodu, znači ova dva obavještenja. Ljudi, hvala, prvo sam da vam se zahvalim, znači ovaj video 150 pregleda je, ja mislim da ima 150 pregleda, tako oko toga za prvi diss track, hvala vam ljudi puno, dislike-ova je bila, šab me gabri, što bi se reklo, baš me briga, uvijek, znači, kako bilo više lajkova ima nego dislike-ova, tako da boli je briga, kad je, sve dok ima više lajkova, nebitno mi je za dislike-ove. Znači, hvala ljudi za podrška na drugom tisu je bilo ogromno, znači komentari dolaze rasni. Tako da, znači, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, šerujte i ovo ovako kada rana se nekako prste, sjetim se, stavio kanala kad bi ono počuod, pozdrav svoj dobrodošli u još jedan epizod, ovako, profesionalno Mahdi Gaminga. Ljudi, znači, ima taj stari kanal, ja sad to neću pričat, to je bilo to. Lajkat svoj video ako vam se svidio, šerujte na svojim društvenim mrežama da dođemo što prije ljudi do 50 suba. I subscribeujte na kanal, znači ljudi za još novih videa i subajte naravno za Q&A, to je bilo to, postavite pitanja i pozdrav idućeg videa.